Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel ya of course namuntlha hi ta hakelela mahungu yo biha swinene lama ma nga humelela laha ku hintudiwaka of course na Paparilani so of course namuntlha hi ta hi kha hi nghena ya Soweto laha of course mhaka ya kona yi nga humelela kona ku na ti-news platforms to tala ti nga ku ripoteni hi swona mara mina ni chuza leswi mina ni vona ku swi ri swa best guys ku hi side ra mina ni ripota hi swona so a hi ngeneni so ka sunhlovukazi ra ti-28 ta March hi fike hi vona this page na yi tshemba swinene mo hi miluma tindleve I trust them they are very reliable fike hi vona of course va fika va tsala ku xiyimbeleri xa ndhuma xa vunanga bya Xitsonga Paparilani xi weriwe hi mhangu ya movha eSoweto eJoni as you can see kwalano mahungu hi xitalo hi nkarhi wa mhangu a va ri 4 endzeni ka vhene ya maphorisa mahungu yo biha phorisa leri a ri muchayeri ri hundzile emisaveni Paparilani na van'wana vanharhu 3 va tsutsumeriseriwe exibedhlele Xikwembu a xi va phutseri eka swirho swa ndyangu wa phorisa chavelelekani a hi tiyeni ehosini as you can see leswi nga fika swi tsariwa laha tanihileswi mi swi vona kwala ku veri Paparilani na yi humelele accident and then va tlhela va attach na that image as you can see kwalano okay hi kha hi hindza laha so accident vhele yi humelele hi ti 27 ta March tanihileswi mi swi vonaka kwalano Elias Motsaledi Road next to TB Clinic Mofolo South Soweto as you can see kwalano so swi kha kombisa ku it is understood that the police vehicle was avoiding a pedestrian crossing the road when it lost control and hitting a tree. Unfortunately, the driver died on the spot and the other 2 in critical condition. I'm seeing some confusion like even vanga is hospital and stuff like that but as you can see kwalani ku hi information la ka the earliest source la ku kombisa ku vhene a yi vhika munhu loyi a crossa patu vusiku byebyiwa so swi tlhela ku yi humelele na vusiku leswi nga humelela so ku na some possibility yo since hi swi vona ku vhene ya kona yi crashise ku yini la swi loko a yi ri ka rivilo ra le henhla I guess so loko ze va ku hlakarisele so hi nga vula tano ku hi nge va chaveleleka va le mutini kwale ka phorisa leri nga hundza emisaveni because i mhaka yo tika swinene hi to swi yini mavona mhaka leyiwa so endzhaku ka loko of course a swi trenda ku Paparilani yi le ka ICU I was like mina nge report mina I'm not sure like I cannot verify it mavona mhaka leyi mara ku hi mapfalo ya mina I believe this guy here Alec lo nga fika tsala ku I just spoke to Paparilani now he is okay guys stop spreading lies Paparilani is alive as you can see leswi nga fika kombisa so ku va communicate na Paparilani so ku hi mapfalo ya mina I believe this guy because when ni nghena ka ti-comments hi yena ku na vungana leyi nga fika yi kombisa yi ku lol wena u hemba ngopfu kam then he replied ku na swilo swo tlanga kam ni nge tlangi hi swilo swa so then mutlangi kwalano yi fika yi kombisa ku plus bar a nga kona musi a yo vutisa so swi loko a yini ya cheka bar yi fika yi kuma ku Paparilani is not there then Alec replied a nge le bar so swi komba ku ri munhu loyi a nga na information about this matter so I believe him mina personally I believe Alec ku ku Paparilani at the moment at least ya kota ku va yi vulavula yona yi nga vi eka condition yo karhi but ya kota ku yi vulavula swo tala swi nga ku spreadiweni a ni swi believe so hi leswo guys if ku na ti-updates tin'wana mo subscribe hi ta yi update but ku hi now mina I believe ku hayi is well and alive hi leswo loko ri amukeza no sika banda kombela mi tlika subscribe freestyle